Kublai phi baru kini gilong ki khubor bam da kasngi. Ka Motor Sports Club of Meghalaya MSCM kala pentip akan pelong ya kajing yakop kali pat ba bakerteng MSCM Off-Road Trophy 2.0 haga khatsan hadu khat nyau terik kala lingkon arhajar atmriu lais ngi lenter. Hamau kedong Yoli Maudrong bat Madan Lingkai East Khas Hills District. Karkum kajingya tho bala pha shakashilong press club kani kajingya kop kanon palat sanphongut kinong ishim benta na kaleng kijila ka north east kumna Meghalaya Assam Nagaland Mizoram bat kiwepan long bagani kajingya kop kanong kum karun san ban pin I ki sab jingki samla ban ai kajingya ro bat jingyo jingya tho pat ba bat ru ban pin klan ya kajingya khun bat kajing shania jongki kathong joka MSCM ban pelong ya kani kajingya kop kalong ban pin pau ya ka sab jingki samla kathan ban pin mi ya ka jingya lang ka bakin mau ban pin shlur ya ka pateng ban wan bat ru ban pin ron ya ka tourism ha ka jilla Meghalaya ka MSCM ka nge ba ka jingya pin naling ba ki lat pathai khubor kan ya ra ban pin poi ya ka ni ka khubor sha ki pat ba ha ka ni ka jingya dei la kerpat ya ki lat pathai khubor ban pelong ya ka press conference ha ka khandai turik kalaling kon arhajar arpnriu bat ban pin mi ya ka press release ha ka Shipau ne khat artrik kalaling kon arhajar arpnriu lingba ki media pat ba bat electronic ya kani kajingya thol asoi do ba Jeffrey Carson Teo Secretary Motorsports Club of Meghalaya Umdik tangongi ki parlok jungi ki badan ki boper ki Motorsports Club ngi belong ki event kalau ba kumtahi bangel hakawai kalian bangel create awareness ki rupa lada ki ko banyak Kiti banyak haki track, umday banyak haki turok. Kata kadika as part of road safety awareness, tak kadang mungkin itu iki ba lada kikwa ban le kita kistan lane ki hinu ki ba ki modified kali ko le umday banyak surok ban punjat surok ban bu jingmai gitu. Umday kiwan compete haki ki event ki bangila le kerpang namantai ki. Kat ngi bareng ni batmai manu kelaban experience bakwa ban ki badon jeep si badon jeep ke belanya jeep aslam ne kini kumanta kilami kali thamai phone to phone ki batang shulon thamai kinu kila ban wan shimenta makan ba ka Motorsports Club of Meghalaya MSCM kan benong ya ka off-road trophy haga khatan tarik hadu hanyu tarik Januari araja April ha lan kon kata haga shim kajakale kai nong ha ustem lamle ban wa unya te ya kani ka event jungi nias nok kitang badalan wat sports club thì hãy đi công ai cũng đây giờ cả công nghệ mới đã này liên quan cả sport department các loại Europe ini hak event các bạn là đẹp mình chịu nhận một công việc lúc mình tập sớm nghĩ ai cái gì cũng lấy giờ cả tourism department mà ai cái gì cái sáng hak cái event các bạn nhìn nông là sinh tiêu next week thì công việc lúc nghĩ ai giờ cả các bộ các khu lấy sẽ cả DC office và office trong SDO ba kalau ai ni permission bat penong ni ka tamasa off-road de habis ko baru ni ai ka jiku play jadi supporting partners ni kum ka Sera the roots ka YST tires bat kunjuk ya baru ke Motorsports Club jong Meghalaya kepala dan kan bangi na ka kapor lumba ki events ki ada ki berada kesan ni man kapor lumba ki sim mentaram kejoki dia hakani event ni expect hendak saupo hendak rupo buat ki participants ki banishim benda na ki jela ka jungi buat unjuru na ki states ki pemajan ka notis buat na ni community ba kin don ka animot ki banwan banishim benda na Kerala te ka thong ben ko kalong ba ngin ki ban kan ki ko Motorsports Club hakan ki jela unjuru ban pau ba ya ka sab jung kinong ya kan buat ban ayon sim ro ya ki lengba kani ka event jungi ba kinla ban ai ban compete kunju haki national bagi international events kumban super mau ba haki ka senang keberadaan ada pesan ngila dan I member junior I yani ngomong ibala represent ningkong lo haki ka rainforest challenge ka balong magawa jadi ba ka kasi mentah yung iro ni community ba kiwi yung tingo di kanisa na mungkin balpen kre pai lagi nak ni event si buat penuh ni kenapa ngena bani dia tunjuk buat bang ipoi dan dia ka ya ki event bahaya di balong syabar dia hakau ju kaporo lembaga ki event
ni kuat ban khot ya di pai ba ban wet buat kunjuk ba ya di Torres di Bonamar ba kinwan banesim tarang ban sakit ya kan kata masa kebangi belong hang tei haran ni kuat ngiko akan penting berupa ke klub jenis ke Malaysia mila ada di register nama Habo Federation of Motorsports Club of India akan ASEAN dia harga di offer ngikut sumhai di kenhon prasu ba bapak dan tentang hak itu event jungi ke Bandung dan ke Kasan tarik hadu ke Tanjung tarik jauh Januari ajar akun dia lagi kuat dia ia ka technical aspek jongkani ka tamasa ngan khot di vice president vice sumha ban brief khanya sepang ka technical aspek kan jungi don lightly category mo adalah super stock modified but pro modified de nindon mo special category kata ka fiddle break challenge kata ni kali open category bagi kino kali don fiddle break kila yang punishment ta jika entry fee jom ini ki light category ka super stock no prahaja ka modified ka no spohaja baka pro modified ka ka sanaja di hake ka stock or modified in kuman drill stages ka bah pro modified ring sampai ka kuman namo participants kan dia drill untuk spoh ye kata ni selesai dia ayo ka total namo participants ki ban long na job ki points kin base ki flag points ki hapshim ki cones ki flags bi la ko hapo track but ka timing ka best timing mo ki bayo ki points behead wa kin long na job to event ka track meni kan buon ka natural terrain ni but kin dia kan sort ki bi bagi national JCB but ben rong ini kali ki cara bagi national ni di kali di stock dan hidup debit ki buat kumbala awan company ben ki bala awan ben company mo tak kita ya sering lakukan change di kata ki modify ni ala ki ba change ki engine ki tires bertujuh ki pedal brakes ingin sya balik ki pro modify brake lakukan modify ki kali kata ki mon kembali ki bo winch ni ki tires ki axles ki engine nanti ki mira shadow mah pro modify ban modify kali dia tahu mesti break lain turbo saja nampak ni cuma Tangkawin buat kidan dekat kunki. okay ke casual saya tentu nak berot light lagi kategori kata lain turbo saja ada tu ya video nampak kategori kategori tuan-tuan dengan saya special price di jadi kategori tu ini first prize kat dulu, second kat dulu, third kat dulu. okay first price akan pro modify kan break turbo saja na 10,000 10,000 jadi ka modified sampo like po bagi ka stock de lipo arpo lansan pada tingyo umma sampo lebar sebagai harus na berada di kita di mana asal lawan na bar jelar na jelar anon isi dan tahu sedang expect tak ada phone na kerlanya berfirman tinggi you expect it firman ada rumah kumasan ki mengakai teh dia ngai ba ka dor siapa katakan hari ini kantor ane sebenarnya ni jelas ni teh kasih juni dikla ada ni kokpit kila kokpit apa ini sebenarnya tahu sedang iklan pura seperti kategori teh dikiri teh in hab ya kokpit lah bagi nyonya sebenarnya mah kedua kategori bagi kuat